March 27, 2017, Monday. 2017 m. kovo 27 pirmadienis. 27 марта 2017 года понедельник. Yesterday, on Sunday, while going downstairs from the first floor at the same hour, I heard buzzing of the motor of the descending elevator. Vakar tą pačią valandą man leidžiantis laiptais girdėjau ūžimą taip pat бesileidusio лифта. Вчера в то же время, спускаясь по лестнице, я слышал гудение тоже спускающегося лифта. When I reached just this step, elevator's doors beneath opened, but an elderly Miss Birute Yasiūnaitė, residing in the apartment number 41 on the 4th floor, remained standing motionless, turning her face to the right of herself, to the wall of the elevator car. Man nusileidus iki šio laipto, lifto durys apačioje atsivėrė, tačiau stovėjusi lifte pagyvenusi Birutė Jasiūnaitė iš 41 buto 5 aukšte taip ir liko stovėti, пасукуси вейда дешинен и лифта кабинос апдейла. Когда я спустился до этой ступени, дверцы лифта внизу раскрылись, но стоявшая в лифте пожилая девушка Birutė Jasiūnaitė, живущая в квартире 41 на 5 этаже, осталась стоять неподвижно, отвернув лицо вправо от себя к обшивке кабины лифта. I passed by her in silence, I repeat in silence, and went out, but she didn't follow me, probably returning back to her apartment. Nusileidau tylėdamas, kartuoju, tylėdamas, praėjau pro ją į lauką, tačiau ji neišėjo iš paskos, tikriausiai pakilo atgal į butą. Я спустился, молча прошел мимо нее, подчеркиваю, молча, на улицу прошел, но она не вышла после меня, скорее всего, поднялась обратно в квартиру. That means technically that Yasiūnaitė, either having received a signal from the operative surveying me in my own apartment due to a through-the-wall vision radar, that I am putting on my coat, or maybe surveying it this way herself, put her coat on urgently and descended by the elevator. Tai reiškia, jog Birutė Jasiūnaitė arba buvo gavusi signalą iš operatyvininko, stebinčio mane mano paties bute kiaurai sienas skenuojančių radarų, kad aš jau pradedu rengtis išeiti, o gal net pati, taip mane stebėdama, tuoj pat apsirengė pati ir staigiai nusileido лифту. Это значит технически, что Birutė Jasiūnaitė либо получила сигнал от оперативника, наблюдающего за мной в моей квартире посредством сквозь стены сканирующего радара, о том, что я одеваюсь, чтобы уходить из квартиры, либо даже сама меня так видя, быстро оделась сама и спустилась на лифте. All of that is quite natural, because she started to harass me since 2006. Please open my English file provided in the description of this channel and find number 54, Yasiūnaitė, in the list of undercover agents with all the dates. Visa tai yra natūralu, juk Birutė Jasiūnaitė pradėjo rodyti man, jog seka mane dar 2006-aisiais. Prašom atidaryti mano failą lietuvių kalba, pateiktą šio kanalo aprašyme, ir susirasti jame agentų sąrašą, o jame numeris 54, Jasiūnaitė. Ten yra visos datos. Все это вполне естественно, ведь Birutė Jasiūnaitė начала демонстрировать мне слежение еще осенью 2006 года. I will not be surprised at all if it is just Birutė Jasiūnaitė whom the police supplied my apartment keys to enter it during my absence. Visiškai nenustebčiau, jeigu tai būtent Birutė Jasiūnaitė pagamino raktus nuo mano buto, kad įeidinėtų man nesant. Совершенно не удивлюсь, если именно для Birutė Jasiūnaitė полиция изготовила ключи от моей квартиры, чтобы она в нее входила в мое отсутствие. I am trying to open a letter from the State Guaranteed Legal Aid Service
that tells me if a lawyer is appointed to write a complaint to the Strasbourg Court of Human Rights. Mėginu atplėšti laišką iš valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pranešantį, ar yra man paskirtas advokatas, parašysiantis man сkundą Europos žmogaus teisių teisмui Страсбуре. Пытаюсь вскрыть письмо из государственно гарантированной службы правовой помощи, сообщающее, назначен ли мне адвокат, который напишет для меня жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбуре. I can't do it accurately. Okay, I don't want to stay here any longer. I'll open it later. Nesiseka tvarkingai atplėšti, gerai, nenoriu dabar čia gaišti, atплешу vėliau. Не получается аккуратно. Ладно, не хочу больше тут задерживаться, вскрою позже. Oh, what's that? Birutė Jasiūnaitė has been waiting for me patiently in the ambush. O kasgi čia? Birutė Jasiūnaitė, pasirodo, kantriai laukia manęs čia pasaloje. А кто же это там? Это Birutė Jasiūnaitė, оказывается, терпеливо ждала меня там в засаде. Now I will shout in her direction so that all inhabitants and passers-by learn who she is. Tuoj šauksiu jos kryptį, kad visi gyventojai bei praeiviai žinotų, kas ji esanti. Сейчас буду кричать в ее направлении, чтобы все жители и прохожие знали, кто она такая. Jasiūnaitė, nesulaukiai manęs, provokatorė Jasiūnaitė. Jasiūnaitė, tau prie pensijos primoka, ne? Jasiūnaitė, kodėl tu taip skubi? Jasiūnaitė, Jasiūnaitė, kur tu dirbi? Tu universitete dirbi, tu dėstai, Jasiūnaitė. Why did not you wait for me, provocateur? Do you get a bonus to retirement? Why do you hasten so much? Where do you work? If in Vilnius State University, do you teach there? Почему не дождалась меня, провокаторша? Тебе к пенсии приплачивают. Почему ты так спешишь? Где ты работаешь? В Вильнюсском госуниверситете? Преподаешь там? Kodėl pažiūrėjai, Jasiūnaitė? Why did you look? Зачем посмотрела? And this man shows me he is her assistant today. O šis vyras rodo man esas jos šios dienos padėjėjas, а этот мужчина показывает мне, что он ее помощник на сегодня. Behind him is door of the office without a sign of association tape. That is yes, association yes. Founded by former mayor of Vilnius, Artūras Zuokas. Už jo yra buvusio Vilniaus mero Artūro Zuoko įsteigtos асоциаcijos taip, būstinė be iškabos. За ним находится помещение ассоциации «Да», основанной бывшим мэром Вильнюса Артурасом Зуокасом. Apparently, her task is to play fair. Matyt, jos užduotis yra vaidinti išgąstį. Видимо, ее задание изображать испуг. Aha, va, jinai stovi, Jasiūnaitė, o kodėl tu manęs čia lauki? Jasiūnaitė, tau policija įmoka, ar saugume, Jasiūnaitė? Why are you waiting for me here? Зачем ты ждешь меня тут? Who pays you, police or state security? Кто тебе платит, полиция или госбезопасность? Jasiūnaitė, Jasiūnaitė, kokios tavo pareigos universitete, Jasiūnaitė? What kind of work do you at the university? Кем ты работаешь в университете? Jasiūnaitė, Jasiūnaitė, tu dėstytoja, Jasiūnaitė? Are you a lecturer? Ты преподаватель? Jasiūnaitė, tu universitete dėstai? Kokią дисциплину tu dėstai, Jasiūnaitė? What do you teach? Какой предмет ты преподаешь? Jasiūnaitė, kodėl tu taip skubi? Jasiūnaitė, tu jau namo grįžti, taip? You are already coming home? Ты уже возвращаешься домой? А, tu tiesiai, tu... Are you going straight? Ты идешь прямо? Jasiūnaitė, tu norėjai namo eiti, o dabar tu kur eisi? Į turistinį biurą, taip? You first wanted to go home,
And we're now to the tourist office. The tourist office Baltic Tours is located a little further on the ground floor. It is a real stronghold of state security. Kelionių firma Baltic Tours yra priekyje первом aukšte, tai sauguмо atraminis пунктас. Сначала ты хотела идти домой, а теперь куда? В туристическую фирму. Туристическая фирма Baltic Tours располагается дальше на первом этаже. Это опорный пункт госбезопасности. Jasiūnaite, tave saugumas į užsienį siunčia, jo? Lietuvius turbūt šnipinėti. Likely the state security sends you abroad to spy on Lithuanians. Наверное, госбезопасность шлет тебя за границу шпионить за литовцами. She goes to the left, to the yard. Ji eina į kairę, į kiemą. Она пойдет налево, во двор. Few minutes later, kelios minutės vėliau, несколько минут спустя, that black-dressed man far ahead, visible a little on the right of traffic lights, just has been waiting for something by the corner on the right, and is now strolling further. Tas juodai apsirengęs vyras, matomas toli priekyje, kiek dešiniau šviesoforo, ką tik stovėjo prie namo kampo dešinėje, kažko laukdamas нева, ir dabar толста. Тот одетый в черное мужчина, видный вдалеке, чуть правее светофора, только что стоял правее у угла дома, якобы чего-то ожидая, и теперь удаляется. Another one substitutes him. Kitas jį pakeičia, другой его подменил. He imitates me, backing away. Jis pamėgdžiojo mane, eidamas atbulas. Он подражал мне, пятясь. That the very first of them. Ten pats pirmasis, ten тот первый. Here is trade in skateboards. Čia prekiauja skateboardais. Тут продают скейтборды. They talk to each other about some director, that he is away. Jie kalbasi, kad kažkoks директорus išvykęs. Они разговаривают о том, что какой-то директор в отъезде. But there is no any director at all. Tačiau čia visai nėra jokio direktoriaus, но тут вообще нет никакого директора. They waited for me in this skateboard shop. Jie laukė manęs šitoje skateboardų parduotuvėje. Они ждали меня в этом магазине для скейтбордистов. And here is the third of them. O čia trečiasis, а это третий из них.
The fourth in ambush. Ketvirtasis pasaloje. Четвертый в засаде. About 10 minutes later, Žygimantų Street, по 10 minučių, Žygimantų gatvė, спустя 10 минут улица Žygimantų. White bus belonging to Lithuanian State Symphonic Orchestra is visible ahead. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro autobusas yra priekyje. Впереди белый автобус Литовского симфонического оркестра. Few days ago, its driver smoked standing by the facade wall of a house, deliberately leaving me only a narrow passage between himself and the bus. Prieš kelias dienas autobuso vairuotojas rūkė stovėdamas prie namo sienos, tyčia palikęs man tik siaurą приемą tarp savęs ir автобуса. Несколько дней назад водитель автобуса курил, стоя у стены дома, умышленно так, что оставил мне только узкий проход между собой и автобусом. It seems this driver is shorter than that. Atrodo, šitas yra žemesnio ūgio nei tas. Кажется, этот не такой высокий, как тот. But it also seems he knows me too. Tačiau atrodo, kad jis mane taip pat pažįsta. Но похоже, что и он меня знает. I saw them both next day. Pamačiau juos abu kitą dieną. Увидел их обоих на следующий день. Now I have to correct my mistake made in previous video titled Little Boy Threatens. Dabar privalau ištaisyti savo klaidą padarytą ankstesnėme vaizdo įraše, pavadintame «Mažas berniukas grasина». Теперь обязан исправить свою ошибку, допущенную в предыдущем видео под названием «Маленький мальчик угрожает». I claimed that the private privilege center of modern school had no signboard. Teigiau, jog privatus привилегируotas šiuolaikinės mokyklos centras neturi iškabos. Я утверждал, что частный привилегированный центр современной школы не имеет вывески. Here it is above. Štai ji virš galvos. Вот она над головой. Five hours later, по 5 valandų, спустя 5 часов. Before going out of the library of the Academy of Sciences, I turned microcamera on. Prieš išeidamas iš Mokslo akademijos библиотекos į lauką įjungiu микрокамеру. Перед выходом из библиотеки Академии наук на улицу включил микрокамеру. А что это такое у вас? Someone following me from the premise asked me in Russian behind my back what I have, having in mind microcamera. Kažkas ėjęs paskui mane iš vidaus paklausė už mano nugaros rusiškai, ką aš čia turys, turėdamas omenyje микрокамера. Кто-то, шедший за мной изнутри, спросил за моей спиной по-русски, а что это такое у вас, имея в виду микрокамеру. He plays as if he hides his face. Vaidina, neva dengia veidą, притворяется, будто скрывает лицо.
He told me, go, go, then illegible. Tarė, eik, eik, po to negirdėti ką. "20 minutes later, approaching my house." Po 20 minučių link mano namų eidamas. 20 минут спустя, идя к своему дому. Famous lawyer and my provocateur, Kestutis Lipeika, he lives in the apartment number 14, just went to meet me as often, but having noticed me turning microcamera on, he retreats back immediately. Garsus advokatas ir mano provokatorius Kestutis Lipeika, gyvenantis 14 bute, ką tikėjo manęs pasitikti, kaip dažnai daro, tačiau pamatęs, kad įjungiu mikrokamerą, tuoj pat grįžта. Знаменитый адвокат и мой провокатор Кестутис Липейка, живущий в 14-й квартире, только что шел встретить меня, как обычно, как нередко это делает, но, увидев, что включаю микрокамеру, сразу повернул назад. At the same time, an operative got out of the car behind my back so that I noticed him. Tuo momentu už mano nugaros оперативниkas išlipo iš машиnos, kad jį pamatyčiau. В это же самое время за спиной моей оперативник вылез из машины, чтобы я его увидел. The next one, dar vienas, еще один. Thank you for watching. These videos are about you, not about me. Ačiū, kad žiūrėjote, šitie vaizdo įrašai yra apie jūs, не apie меня. Спасибо за просмотр этой видеозаписи о вас, а не обо мне.